Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görүүчүлөр, Bazar Alami kanalının kattaloçuları. Dostlar, bugün 7 aprel 2024 yıl Çiğ Oğuzsu Sokuluk rayonu, Sokuluk mal bazarı dostlar. 5. çıkarılış, koylar tartıp koyacağım, koy echki. Sizler только videoya like'ты basıp қолдап тұрасыздар, kanala kattalганды unutmаңыздар. Reklamалық қызматы номер 777 84 96 48. Только лайкты басып қолдайсыз. Ассаламу алейкум, тақсыр. Так, бұл қозу сатылады, а? Же сатылды? Алды. Ботя деген Бочқордың баласы екен, прямой. Ботяның прямой баласы. Bu qancha aylık ekan? Qo'chqor bu urg'och. Qo'chqor 3 aylık. Bağası qancha olib turaymi? Shuni aytgan жоқ nasib. Zaraniyada kishnagan kezinde сөйлесіп qo'ygan. Zaraniyada сөйлесіп qo'ygan ekan buni. Ботяның баласы qo'zi qo'chqor. Men дағы басын турасам bilgem жоқ қойды. Bağasını aytpay qo'ydi o. Mana aka. Qulog'i bir 20 var ekan. 3 aylık vaqin bilan. 20 бар. 6-сы жайдысы 3 ай болады екен. Aprel'in 3 ай болады. Aprel'in 11'i 3 ay. Так, разрез бар екен. Свет нормальный. Жақсы. Уруқа мощный болады. Так, бұлар қаншадан endi qozulu qo'ylar? Qozlu qo'ylarda общий круг 3 baş qo'y. 3 qozisimen 6 baş ekan da общий. Bu qancha tishlar? O 6 tish. 400 saydı. 4 saydı. Так, Urg'ochi bu ekan. 6 başqa 100 ming so'rab olasiz. Kemi var. Baha berdi mi bazar? Ha berdi, 29'dan berdi. 29'dan berdi ha. Dağı var mı yok mu satqılık? Жоқ. Başqa yok ha? Maqul, жақсы satmaz yok. Так, baqa çökçem. Aba. Aqtan setten sıra. Qo'chqor qancha? 25. Taqsir sizde qancha qo'y? 16. Yo'q, qo'chqor bu. Qo'chqor 16 ming deydi. Tak, buna aka. Bu ko'koten qo'zigo deyman. Qancha bu? Ha? 15 ming so'm. Ko'koten qo'chqor bu? Qo'chqorlar 15 ming. 15 ming dendi. Tak, buna aka. Qo'chqorlar. Assalomu alaykum. Qanchadan bak? 50'den 150 ming so'mdan ha. Tak, bunun liniyasi qaysi liniya? Широкий линия. Bardығы широкий liniyasi. A biri широкий liniyasi. A qolganichi? Он Т3 Боинговский линия. Qaysi? Боинг. Boeing. Tak, bu üçü Boeing ekan. Tak, bu ökövüç. Buna 3 Боинг. Aha. Buna 2 Ha. Кораблевский. Bu ökö karabil, bu Boeing. Bu Боинг. bu da Boeing. Жақсы 150 mingden. Так, bular qancha yaşta? Tishi qanday? Qancha? 2,5 года ему. 2,5 yaş. Там bir жаш. Bular iki tishler. Ha, ikisi. Bular qo'zilar ekan, ha, üçü. Ha, ana kozlar. Yaxshi. Telefon nomer berasiz? Aytыңыз. 555 0555 37 37 50 50 77. 77. Qayerda turadi bular? Александр. Moskva rayonu Aleksandrovkada. Ya qanchadan bo'ldi bular? 25, 23. 25-23 torpoqtor. To'g'o. Ketet. To'g'o ketet dedim, so'rab qo'yganday. Hajaqdan to'g'o jaylova keta turgan. Tak, bu qo'zlarni so'raychi. Qancha ekan qo'zlar? 10 mingdan ha? Bu uloqcha. 7 ming. Teke. Baylangan. 7 ming. Teke. O, mına süt echki bor ekan. Assalomu alaykum. Ko'pdan beri izlab topmayman. Tak, bular qancha so'mdan? 28'den tutam. Bunun bir ulaq var, bunun 2 ulaq var. 3 uloq ekonik ha? Bunun 3 ulaq.
28 ming. Biri tokol, biri müyüzü var ekan. Tokolduk bir ek. erkek bir ulgaç var. Bunu bir ulgaç. Eko 28'den. Onu 28'den satalım. Üç veremem. Biri kılıçtı. Bunu 22, bunu 20 kılıçtı. İçine kostoğur verelim. Qancha süt var hem bular? 3 litreden sütü var. 3 litrden sütü var. Abi uyda var, anca sağlığı aytar. uyda bar mı, yok mu daha? Yok başka yok. Başka yok mu? Anda nomeringiz qoldirib qo'yasizmi? Sen qoldirib Başka yok. Hozir bozorda sotilib ketadi. Klient bormi, yo'q? Уже bilmem. Klientler hep geliyor da. Anda nasyak случай nomeringiz qoldirib qo'yamiz, chaladi. Ha. Güzel He, aytыңыз. Telefon bilmaysizmi? Telefon bildi. Ma'qul anda. Telefon nomer bilmaysiz. Assalomu alaykum. Bu qo'chqorlar qanchadan shaf? 25 dan. Qo'zilarmi, iki tishlarmi? Bultirqlari 20. Bu eko boshqami? Bular 25 dan, ha? 4 baş. 3 baş. Ha, bular qanchadan? 40 mingdan. Bular iki tishlar, ha? Tish buzalaydi, ha? Qo'zilar. Bular 40 ming. Bular 25. Bozor baho berdi, berilak. Bular berilak, ha? Mana uruqqa jaray turgan. Tak, bu yoqda matkalar. Urg'achilar. Assalomu alaykum. Qancha so'raysiz? 30 ming so'm. Qancha tishlar bular? 6 tiş, 8 tiş. 6-8 tishlar. Bular qo'zisi yo'q bularni. Çok yakın. Жалғыз Öl kaldı уже. Bozor baho berdi-yu? Metelek. Berdilar, ha? Nomer qoldirasizmi anda? Aytыңыз. 700 0700 82 82 96 96. 96 96. Buların liniyasi var yo'qmi? Yo'q, ha? Tak, quloqlari qanday ekan endi? Mana. 19-20. Tegerek quyruqlari tike. Razrez bor. Yaxshi. Yaxshi sotamiz. Tak, bu yerda meranos. Qanchaga meranos? 150. Hoppa. Oho, deb qo'ymoysiz. Oh, Pay deb. tamoq o'rada da aytaman. Qancha? 15? 13. Ha, 13. 13 ming so'm. Sizda qancha taqsir? 15. 15 so'm. Qo'chqorlarga da ham, ha? Qo'chqor 15 ming. O, maqta. Duren svet, qarasam, qo'zi qo'chqorlar. Qanchadan ekan bular? 11 ming. Urg'achi erkak. Qo'chqorda. Bularcha? 15 mingdan. Bular qanchaliklar neyse? 4 aylıklar. Yaxshi. Mana aka. Qo'chqorlar bu yoqda ekan bu. Sirtda qo'chqorlar turadi. İçinde urg'achilar. Assalomu alaykum. Qanday shef? Bu elitalar qanchadan ham? Qanchadan qanchagacha? 25'ten 150 gacha. Bu 150. Bu egiz qara qo'zlar men 60 ming. Bu qancha tish bu? Klient kelib qolibdi, men aytib etpayin. Сөйлешіп. Ha, quloq solmaydi. Tak. Egiz qo'zisi meni. Qancha qara qo'y. Qancha ekan bu egiz qo'zisi? Qancha? Ha? 32 ming so'm. Sağ Olat. Qo'chqor qancha ekan bu? Qo'y ekan. Ha, qo'y bu. Qo'chqorday ko'rindi ku. Bodri qo'ydi. Bodri qo'y ekan. Qancha bo'lyapti? 60 ming so'm.
Bu kança tişem? 6 diş, 3 yaş. 3 yaş 6 tiş. Tak, kozsuz yok ha? Kossuz yok. Kozsuz böldünüz ha? 20. 20'dan da açın. Buna gel. Moşine gel yok. Svet. Sveti başka gel. Hoppa. Sekret koy. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Kancadan kancaga çeyim lan? 16 binden. Kuruk 16. Kuru 16. 16 bin. Ular elit okşaydı. İçinde çoğurakları. Çoğurak. 17 bin. Yaxşı. 16, 17. Tak, kozlu koylar. Eçki var eken, eçki. Bu eçki kanca eken? 15 сагванич. Sağın eçki. Ne para da bu? Земска пароль. Ha? Земска, вот. Сразу Земска? с охватом, Диана, вот, смотри. Buna gel. Сразу с охватом. Вот. Видишь? Соских малышей кормлю, вон, ушастики. Dört öten şunun ulakları var. Да уж, ну нет, вот рыжая ее, вон, рыжая ее. Остальные А другие, мне Эчкиллер Ультра дома еще. Номер скажите, это реклама. Реклама. Тогда номер сразу скажете. А он, что, не знаешь мой номер? Yok, bir dakika aytış gerek. Ну, напиши, Айтыңыз. 556 556 16 16 49 49 60. 60. На Ортосай приезжает, забирает. Orta sayda mı? Мен Ортосайда не живу, но попала. Ортосай в субботу я торгую. А. Раньше в воскресенье торговала, сейчас Неге? бросила. Мен с Еще охватом. қандай Мен с охватом сразу. Туйды с охватом. Қандай пародаlar var da ечкілер? Вот такие все, вот такая порода. Vardı mı сындай парода? Зиямская дейсіз? Зямская. Зиямская. Ем одан сындай парода. Жақсы. Просто я Достар, же çalaslar меньше şu езжу номерге. сейчас Ортосай. Раньше 2 раза ездила, а сейчас только суббота. А воскресенье сюда буду привозить, пусть приходят. В следующее воскресенье пусть приходят, берут. Хорошо. Çalaslar dostlar. Так, bir astık. Bir var eken. Kozu kaçırlar. Bu kozlar kancadan? 13 milyon. Kanca aylıkta? Есть кол может быть. Ütülmeye de может быть. Tak. Bir ötüz. Tak. Uzaktaş asılık. Buna ki, orazadan keyin uraslarım. Kancadan bu şaşlıklar? 100 som. Ne eti? Uydun etli. Uydun eti. Buna. Uydun kebapları var. 100 som. Uydun kebaplar da var. Buna bazar.